Beda perbedaan di sini. Nyo yang saya mau peluk tembun nyo deh. Yang perbedaan. Beda je knepot beda ni. Je timpi ke? Nyo bulat ke? Knepot dah anak bermalam. Baknyo je lampu ji ya. Dia lampunya Itu yang atas 60. 160 cc warbe 20 sah. Berat beda dia. Nyawa Bugatti cik sama mandung ke? Bugatti sama ke? Enam balut. Silanya cik 6 balut dah jauh. Balut. Balut kereta. Pada perbedaan ni. Nyo beda aja. Oh beda je. Klip-klipnya macam beda dengan atas sama dulu. Klip lampu je kena ke? Dengan saya mau peluk biasa macam. Di Pantan Labu sang drone mui tha tu. Yang nak kalian nak. Ni cik. Ni Pantan Labu. Oh yang kejap baru. Biar anak buat je. Minit dekat buku, minit kena dekat tempat. 6 dalah gagak je ni ai. Perbedaan antara PCX Nyamban beda je cik. Berat le beda je nanti. Ada saya mau peluk PCX 100 mau peluk 2020 PCX 160 2020 sah. Pengeluaran terbaru baru nyampe ke Pantan Labu. Pelak-pelak beda je. Sama reci ABS rim tulis je.
Jangan teman ya, barang. Kalau dah mau. Usang kita nak leo rồi. Nanti beliin pre. Kira lehron petang kat ro ya. Leo rồi. Jadi pe ada ikuti awak. Awak showroom boga. Yo bang juk DP yo bang baik juk boga ndak. Ju saya ambang kan. Baik yo dia mana tu onda ai kwa juk DP yang ka. Ada pre ju dah. Aku pre ju dia. Dia kam dah mau ndak ada leo DP. Berat je cik berubah perbezaan dia. Kaca je lah mas. Waduh. 160 cc dengan 150 mentang kaca beda.